Ka Voice of People Party hakala sngiublay kala penremjur ya ka jing bomsoj nyau jong ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ya ka jing sngiu jong ki pai rungai Kristan da ka ba penlong ya ka tamasa cherry blossom wat haka sngiublay. Ha ukurwa khubor u Dr. Baskem Marbo ubadai unong aiktin jong ka VPP. Ula ong bakani kamdei kasin ka baningkong bakani ka Sarkar kala penlong ya ki program haka sngiublay. Namar kalale yakani ka kamwat hakipor ki balalek no. Nakaliang ka VPP. Kaladawa baka Sarkar ka day ban pen kalano yakitarik jong kani ka tamasa. La ban kedew bakani ka tamasa bala ay kerteng Shillong Cherry Blossom Festival Hajar Arflay on penlong haka khat nyaw khat prabat khat kendai tarik unaywing. Hajar Arflay Hamadan Kurkalang Kabadon Haboy Rembong Ribhoy District. Hakate katamasa Shillong Cherry Blossom Festival on sadon ki nongrai bapau nam jong kaperthei ki baken thop ya uneyo ranan kiting sanam Jonas Blue Pink Panda Kenny Music SU